Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula ai cuba palor ka kenta ai Khubor ngongu hakabaya day bat kajing ai jingkran jong ka Presiden hakapor lai chiteng no pai sngi hapo yeng dorbar thau ai Lok Sabha Mynta kasngi. Reserve Bank of India Mynta kasngi kala kenti kabai ai ram shakiwe pat ki bank hapo ka liquidity adjustment facility lani LAF da 8% basis point syakan riu point sanpau nakashispa kaban tray kam no mardor. Kajingalang Tourism Working Group kabeningkong kalasdang Mynta kasngi hadhodo hapo kajela Gujarat haringkat kajingadon lang jong Menteri ke Sorkar Pedeng ubadai Pedru Ekatnat Fisheries Uparsotam Rupala Menteri ubadai Ped Ekakam Jungokai Perthai Jongkari Uji Krishan Reddy bat Menteri Rangba kajela Gujarat Bhupendra Patel. Katnat Pule Jongkari kala hukum ya Katnat Comptroller and Auditor General Jongki India sedang da kajingle audit ke Pakirpang hakabayadai bat kajing pentrai kam ya ka skim PM Poshan Hajla West Bengal. Kilat kilanti ajingera balapha da kari India shakari Syria ladapan IT no shu simbot menteri badai pet ya Katnat Local Administration and Environment Jongkari Syria umotaz dauji hapo ka card link sun hanong ba Damascus henem step.